Kani-kani ka Akashwani Shillong ka khubor man pulelo Elma Arwar. Kimat ba kong san jong ka khubor man ka step kan riotarik uliber kilong. Wanra umintri rang ba ka jala ubadeiru umintri badipet ya ka plating ka jong ka jala ya ka mangting ka kabaduna da siajar khandai spa nyopo kluting ka na ka benda usnem arjar apsan arjar apun riu. Pentip ukon rat ke sangma mintri rang ba ka jala ba ka sokar jala kampat ya kren AA halor ka kendon artikel lai spa nyopo wei. Pentip umintri katnat puli putih ke jala urakam sangma bala pendep ya ki civil works naga benda ke College of Architecture and Urban Planning Hatura but only khmat ki shpawut ki nong ilakai ke jala sya ka World Muay Thai Championship ka ban salong haturki ka khubor ka babanya Umintri nang ba ka jala ubadeiru umintri badipet ya ka plating ka jong ka jala ukonrat ke sangma hinin kesngi ulawan ra ya ka mangting ka jong ka jala jong usnem arjar afsan arjar afnriu ka baduna da sihajar khandai spa nyopo kulur tingkam habawan ra ya kani ka mangting ka jong usnem arjar afsan arjar afnriu nakaliang ukonat sangma ula pentip hayeng dorbar ba ka sorkar jala ka khmi lenti ba ka nyo lum ya ki khajana ki banlong hadu afsan hajar Nriu spa afnyo kulo tingka na kabenda usnem arjar afsan arjar afnriu bat ka jingut jing siapat jong jela na kabenda uniu ju usnem kan kiu syaka afnyo hajar san spa khandai pnyo kulo tingka haga ba ka jingut kan tam ya ka jingyo syaka si hajar khandai spa nyopo kulo tingka shosho uni uminti rang ba ka jela ula pentip ru ba ka interest payment jong ka jela na kabenda uni usnem kala ban poi syaka si hajar lai spa sa pnyo kulo tingka bat ka jingsiu ya ka bai bam timen kan poi syaka si hajar praspa apsau kulo tingka haka ju ka por ukonat sangma ula pentip ru ba ka fiscal deficit kila bentek lakam ka balong lai 0.1% kat kum ka permissible limit Uminti nang ba ka jala ukonat ke sangma hin kesngi ulaya thu hayeng dorbar ba ka sorkar jala kampat ya krani halor ka kendon artikel lai spa nyo phuwei la ka long ha ka no ka ren sanru haba jubab ya ka jinggali bala wanra da UMLA jong ka VPP uba Edelbert nongrum uba kwa bantip halor ka no ka nongrim ba ka sorkar jala ka yang na ka benta ka artikel lai spa nyo phuwei na ka liang uni uminti nang ba ka jala ula kren shai ba ka sorkar jala kampat ya kren AA ru halor ka ni ka benta bat ula ong ru baya kakam pat long kanu ka komiti kabala thau na ka benta ka ni kakam susu ukonat sangma ula ong ru balada ka jingdawa banyak kren ya ka ni kamat kalong ka bakongsan na ka liang ka sorkar jala kalong ka balak loy ban ailat banyak kren ya ka ni ka benta ukonat ke sangma ula yaturu baka jala hadu benta kahap hapo ka khanit ka bahandriu jong ka riti sensyagari kabadon ya kislam trekam ki ban pet ban ai jingya na ya ka larti ka khandau ka siap lembar kiwei ki benta ki bade jong unong snong gani ka jela bat ula penkut ru ya ka jingkran da ka baong ba ka jela kam idon kam ban pentri kam ya ka kendon artikel lai spa nyo phuwei bat la da ka dei ba ka don kam na ka liang ka sorkar ka long ka bakloi banyak kren ya ka ni kaman Kalong ka khubor ka babhan na ka benda ki nongsong snong jong ka jela ha ka ba ka jela menta usnem kan umat shu ya ka jingsha pelip boarding ne ka load shedding wat la ka jinglong jingman jong ka yong pisa jong ka MEECL kadang longhi ka ba Henry na ka liang ka sorkar jela ka larai ban ai jingrap pisa ka banlong khandai spa klur tingka man na usnem sya ka ni ka corporation haba kren ba kilat thai khubor ha ka sngi ba a jong ka teo na ka liang uminti rang ba ka jela ukon rat kesang ma ula pentikna ba ka jela menta usnem ru kanumat ya ka jingpelip boarding ne ka load shedding kat kum ka jinget ho jong ukon rat kesang ma Uni umentri rang ba ka jala ula pentip ba ka sorkar jala kan simkhia benpet ya ki jing ba ki jing duna jong ki substations. Susu ukonat ke sang ma ula yuturu bahadin ka dorbar mangking ka na ka liang ka sorkar jala kan sasdang no ya ki jing trey jong ki shipotuli ki substation bat ula pentip ru ba ka sorkar jala ka don jing tmu bante ya ka wei ka substation ka batmai haman la kin ru banai. Kani ka Akashwani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor.
Umentri ketnat puli putih jong kejela urakam sang mahinin kesni ula pentip hayeng dormar babarot ki civil works jong ke College of Agriculture but Urban Planning hatural adap ban pendap lud haba jubab ia ke jingkeli bala wanra da unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul sama u bakwa bentip ia ke jinglong jingman jong ke College of Architecture but Urban Planning hatura na kaliang urakam sama ula itu bakakam ke badang sa menta ke ditang ke jing ai connection ia ke umbam umdi bat ke boarding electric bat kini kikam kidang ya syat menta susu uni umentri ketnat puli putih jong kejela ula pentip ru ba kani katanat kelapen mi hadu south road liki pos na ke benta kani ke college urakam sangma ula itu ru ba wal alan ke jing slam ke bakhindiat henry ula pentip hayang dorbar ba ketnat puli putih jong kejela kan selek panjing menjuru sanaka AICTE ni ke All Council for Technical Education namar ke online application portal na ke benta ke approval kapli tang hau benai no opera na kaliang uminti rang ba kejela ukonat kesang ma ula pentip ru ba ke jing slam ya kani kakam kedai na ke jing sni plat ke surok namar bakam dan bentalang ha ke project lem ru bat ke jing khie jong ka kham covid khat khandai lem bat ki wei ke jing Nagbenta ban penkiu ya ke roi kepar ha ke jela nagalan nagalian ke sorka jela ke lamang pisa kerpang hadu sipo kulo tingka lemba ke Chief Minister Corpus Fund jong usnam arjar apsan kenang ban pengkup ya ke kenang bat pilkiu ya ke silam pule ke entrepreneurship bat ke skill development ha ke jela kat kum ke khubor belayolum la pentip bagi don hadu art kunai project ki badang ya sya lemba ke Nagaland Entrepreneurship and Investment Scheme na kebenta ke estimated cost ke belong hadu sanspa apun riu klo tingka syuru kidan sa South League project ke badang ya sya lemba ke Prime Minister's Development Initiative for North East ke bala pelat dak sarkar pedeng ke belong hadu laispa nyofun riu klo tingka laban kulo ruba ke NEC ni ke North Eastern Council ke la pentrikam hadu nyof South League project haki benta beper dong ki district jong ke jela Nagaland kum sibenta ban ai buram ya uratan tata ba kejingno sinyang jong katata group sya kejela Assam nagaliang ke sorkar jela lemba kejingalang jong kenhun menteri ke rai benjer ke tengno ya ke electronic city ke badon hajagi road kum karatan tata electronic city nagaliang umiti rang ba kani kejela uhimanta biswa sarma habatho haren san x ulapan pau ba kejing shimla jong ke sorkar ban ai ke tengno ya ke electronic city ke badon hajagi road sya karatan tata electronic city kani halol ke jing sungo buram ya uni urang ba ubala no senyang bahaya kani ke jelam susu uni menteri rang ba ke jela Assam baya kram ba kilap thai khubor hadir ke jingalang jong ka kunhun menteri ula pentip baka kabinet kala menjuru banyasoi ya atli ki MOU na ke benta bantai sa atli ki skul ba ha kani ke jela kata ke wei hasipa jahar ba ke wei pat hatin sukyam uba kermen yuria ubade uwe na kinongelam jong ke riboy district ula lumya ke jingelang hadorbar hall jong ke umum sning nong tumai banyak ren ba pengbet ya ke jing ki bemi hapedeng Camellia Poultry Farmers and Welfare Association bat Camellia Poultry Suppliers and Retailer Association ha kani ke jingelang la ya kren ya bun kimat khamtam bat ke jing bat kini ke atli ki association ki kendo bat halin ke jinge therba kalami kasur bakan donno ke jinge trelang hapedeng kini ke arken hun bat kira khmi lentiru ba kading ya trelang kan wanra ya shibon ki jimen toy ya baro atli ki association ba pinkeu ya ka poultry industry ha kane ka than ha ka khubor ila kai cricket jong ka champions trophy ka balolong hinin ka singi ka New Zealand ka job ya ka South Africa da san pauron bat da kani ka jingjob kan New Zealand ka long ka papun kre banyak kon ya ka final persya ya ka India ka banlong ha ka singi ublay ka New Zealand ka bala job ya ka jingketing pisa ka lajit bantit ningkong ha ka ba ka latit laispa andriu pu aron bat hap no andriu tli ki weekend ubatit bon na ka New Zealand uday urachan Ravindra ubatit shispa praron bat ukin Williamson ubatit shispa aron habawan be ya ka thong ka South Africa ka la bantit tang laispa khat aron bat hap no khandai tli ki weekend kato ka khubor kalakut kabalawan sapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa kandiat pon saya so bat ka Akashwani Delhi na kabanta ka khubor haktin hindi bat bot pat sa khubor haktin pareng kane ka Akashwani Shillong